My nasi bi oni emu akwa ba ya Adom TV Badwam na uguso shodo media fia amankwa tamaklo afa na odi ato ha meda asenyi free ha netie ye nkomo we nso ebeboa ye nyina pomode de ehunhia edika ka kira odada se nene bosomi ne season we mu no emu onwunu awono ewomu ti ye mofra ne kosko ye nrese won mo fine mofra ntotofe won ya wo mo ye nrese won mo fine katakata won mo eho se be ya omunkonya cold bi nkonya ayi respiratory infections enom ne ade eni die mu aye bese yenrese kama pa emedi maba wasem mewie me admission bi amaso shentade a emu ehye so ho be kava ho ne ade na eboaboa yem pa o dress fine a awono bete die ba wontene so much eno achi nso so no won se wo kusukuku no awia na mo tie ede ya okon bedo Mr. Obo ho ban pe condom show ho na de abo ho ban awafo ni nyina nyesa pension baby ne de o de obeba ye nyina ye hwe ho ye pa na emwa Nadom Herbal Center so na be abna age na dwaye wo de e ba be fem whether na ye say no so infection in tuamu de den so say drugs no si enwo ti wani de ya fa ayon bi tutu ase ho tutu so na munye hye because untime hange wa bonten hange kure nsu oguso afọ no tutu a na emu aye henti bacteria bia wo ho na kuna maye ntisi ebe wie we no ebe free season we mu no na fa infection bebre mawa no kura free ase enya ma nketo ho so yare kakra ni hwiri mu free nsu obekọ na ye infection ti ya hwe ho ye pa abna ya na ase ya mu akwaba Nadom Herbal Center yenti we na ye mprenifo kwa na kata ye ti manje nkwala no ti mestres o mu ko kata wasunya awo we awo ku abna ntime ntina performance me da wodi ye mpekura etumi mi ankasa na wontem ai twade ne ebusia mi di chakese efi Nadom Herbal Center ebre obibia o hwe yen na onim se weda no eyese ya eya na manfo kotodwe no musisi no moto ase de fe necessity ateka no fi ha satika nerves no kotpe mo na ase no obi de atumi twetwe na oje no ho anje na pay de ntia me sha ase fi no ka me fa ye no mami ifu kan mate isi koso ni mu twen na ansa na otumi abetina ase ni sisi ni kotodwe ni pa ba kofo ade o se sister o da ni ye say dia sa o na me bresa ntia duro bi na me che no so nkoto wonso no pay machiraw enti no pay se wo hweme na woda na start ye waposo ye wogya oju ho a enje a eye Nadom garlic bitters eboa esese ni pedua no ema mogya tumi die frusane yie na Nadom Herbal Center ye garlic edro no hu ye de afan fidie mu eyi garlic mpampa nyina e de afrimu ye mpeso benum aduro ni bewie na ukọ adwuma mu na wupia kokasa ogu bi so obi abenwu se wanum bibia garlic wo se garlic enso de ano edim pa enti no Nadom Herbal Center atena se hu se ye mpe ne santi no ye yi mpampa na edem e de afrimu nanso ahodinduro ayewo ma wo se boa na siesie ni pedua no te se phosphorus magnesium zinc vitamin C and K ni na wom a eboa na esiesie ni pedua no boni pedua no ho ban enti anope wo hweme whether you start your oju ho anje ukoketa so kura ntumi nda opreko ha na opreko ha ubada ba so na honam ni na ya wujja bo modern se won sabeka Nadom garlic bitters bi na mboa na nsiesie ni pedua no obu obeka so mensa anase menan eya na ya mititiriti eya moja na ntumi ndie frusane yie eni nti na ya na aba ne sa no ntano pesa wo hwemia modern se won sabeka Nadom garlic bitters bi ebehwe aboa na ayisa ha ni na efi hono mo ede ama anya se de bia infection kwa ne edro kwa ne to nya infection kwa do ne ton sanso na ewo menstrual pains edro bia de etiti bia no fabada Nadom Herbal Center ye behwe na yape wo ha no ho pomasibre ede amount Nadom garlic bitters no eboa emamugya edi frusane yie ewo ni pedua ni mum na anim se ni pedua na nkasa no eye immune system no wahu eno ena kite ni pedua no se break it down a yade bia ekwa eba be krawo weda aye say ebia besa ho akọ ansa na ewia bebo no na wo de omaje wato hospital mesra went na ho ma na nyansa bo modern se won sabeka Nadom garlic bitters bi fa ye wadru a wo benom wadru bia wonom dada betuma nom ne mo betuma sanso ayedem anom Nadom garlic bitters no e de aka ho na aboa siesie ni pedua na be boost immune system moja be die frusane yie ye bibi kakra na wa bre koketa so antumi nda
Bomodin se won sabe ka Nadom garlic bitters ne bi ebehwe aboa na ayisa ha ni na efi ho no mo de ama me nua bobi obeka so me ya kakra pe na ma bre na makoma bo me pedi na meto ase hyehye na me nsa na se me nan aye mitititi Nadom garlic bitters ebeboa na ayisa ha no efi ho no mo de ama ye number no 053 11 56 556 053 11 56 556 pharmacy shops and herbal shops no kwa ubina na Adom garlic bitters ne bi ato ewo ho sanso na yewo almighty small but mighty nafa lady clean aye 100% natural feminine hygiene wash emano mudie ni eboa sesi ahemfie ho eyi fi sebe ne nkeka wa ne infection ni na efi ho no mo edema enti sa ahemfie ho no mo keka wo enso abegu ahemfie nsuo egu sebe nsuo na egu no ede nkabo ne enanam a menua ba entena wa na enye nhwehan bo ho moden se won sabe kan nafa lady clean bi na nhwemboa na enyi sa ha no enfi ho enfa ema wonye sika enfa ni na entonku papa nsra enfa ni na enkoto rega kese enfa nsra make sure se obebo ahemfie ho no mo so de e ba mo sister bi wa dress shepe kama enzo ze mema ne ba no omko ade entia rega kese no e be attract them we skin na to so no men are attracted to what they see the ohu no e na betwe no aba ne mo ba ho na se enkoyi a sister obedi udoko no kwa waso be ye hye e masa hawi ebi mfa waso achi make sure se won sabe ka nafa lady clean se nete asawa hye kama to be hwe kakra egu asawa nim na odi ahya ahemfie ho bebu esiesie ho eyi sebe nka na enso abegu ahemfie no mekeka no ebe isa haw ni na efi ho no mo ede ama se na menua ba eka ye weda nda no emunya koranti panties na anda we ne de ebe dem pa se bewo nti misra wusi a me hye ne sa to so kakra ansana washe na mboa na nsiesie ahemfie ho oba anyo oba wa dress kunta na mabonto nya no nko na kire so wo ye oba o oba anyo oba wasiesie ne huhu na mani na ahemfie ho so ye den ekoyie mama na obi apade ye na eden nka wo bi ho a ne ka eden wadan fo kra se bi okasa gu so na se bi nka wo mu a ne ka eden asa na beka no ba dwem wo ne ka eden o enti imagine the mema ni fem oba ahemfie na se kan bofa no so a call mabium no be that kwashe obi otie kuro no ogbo na ka wo wedre ne ho anda se de bia de she kura sefo no bi otie ro chedo nya beifo de bia de she kura sefo no mema no mba no mu nko no na maami bi na aye no ne fiefo bi na aye no sister check ho hwe make sure say won sabeka Nadom Herbal Center ya nafa lady clean ene ya nafa x-ray mixture ne bi na mo asesie ne pedua no obo be ka so oh me ni infection uni infection asesie ho ne wankasa no so wona mo na wo say ah wankasa no infection bi eni me ho a e boost confidence level wankasa no you know your worth till wonni mama you allow in your circle you know the men you allow in your life till so make sure so be sese ho na wa ho sese no edimu na sipi na sita hwe so wankasa wudi dwana say da then I water from sa wusa no to me quite the chance no you place ni butu na water film sa na mema no obukwa hemfio na so ho no mo eye kama mo no ni ti ko no de ko what I say sa pepe na che say sister oye neat enti won say wukun no ba ho na partner no ba ho obaye no ho obagirejiro no ko sheda anya ni omayi a sister check ho on fa ni ti nkonkwo show mema no ke bi wo no ma so no be start no sheda ade na safa ho na da fa no hena no enkoyi a obeka oh today I'm not in the mood oboa nka na fi ho ba na so nani nti on ha no ho kura nko ti misro menua ba siesie ho na wa ho siesie no endimo na nsipi na ensita nti no obanyi seti we no kama na afei wanom nafa x-ray mixture and then the capsules nafa x-ray mixture and then the capsules eno no wo benom mpempi no se bibi sha asese da ne ho di ewo ni pradwane ni a kana hye no so se ewo mogya ni mu ente se wutu ase enso begu ahemfie ho no mo ekeka wo ensu a egu wubu nsewia na eja won ka no ebo kokko se bibi na ede enkoyie ewo ni pradwane mu enya ahemfie ho no keke efrisro na eba enti no beyi seti we ni all right na mom no obanom nafa x-ray mixture na ne capsules no na de what system nim no de wo mogya nim ni na aba besene akọ also emani bo beka say oh sister bina menya infection no me call pharmacy na me call hospital no omma me do say me fan show 3 days 7 days but after that no e coin na sanso aba biom na wo say wonnom na de wo mu no e besene kọ because there e wa ahemfo there na done dey say bibi e dem enkoyie enti no Nadom Herbal Center
ye na fa lady clean so the base o na ma ho no ma chai we kama no na ade na fa pem de ama nsuo egu de ama ahemfie okeka no eno nso e wo se ye hwe ne tu ase because we nko anya enough we use we na afi wanom e na fa extreme mixture na ne capsules no e de aka ho na de tu ase kra e de amama no mo hwe mo kawa no mo nchen wo oma ye de mo kɔ trips no sister omo nchen wo ho afa ye ma o ka anya o ka wate medo enka na betna wo so a ama wo jo ho a engine so abegu ho no make sure so won sabeka nafa x-ray mixture and in the capsules na fe nafa lady clean e be hwa boa na etu infection asene na e de ama so wo treat wo ho a make sure say wo partner no so be dem e be treat no because infection e de wo treat wo ho na so partner treat ya obesa akwa akotiti enti no treat wo ho make sure so partner so e be treat ne ho your number no 053 1156 556 053 1156 556 pharmacy shops and herbal shops I will come ha baby ano wokwa ubenya yendro ni bi ato and Nadom Herbal Center so enye ndro nko a na yeton yesan so e wo ho ma free advice in the free bibi chire wadwen so why depressed djuma nkoyie ntokwa akakra si wo fie upo obi ene na che wasema Fabra Nadom Herbal Center ebejo so na yetie wa asem ye ne edi nkomo ebi mu akwa mufra me ne edi nkomo ko echa ntimi se ni be ma na enye adwuma ni be ma na ntumi nsore no enye edru no hia efie stress no nkra school fees na adwuma ni position bi owo obi yi ne to akunya ato na dwendwen okokete so ntumi na stress ebetna ni pija no sa obe ma no kura ntumi nsore ntimi ni odi nkomo ko echa na mu se abrantie yi enye edru no hia ohia kasa ohia obi ni na ede edi nkomo bi won so asika keke no hia onya pe obey okay enti no do fra ye no bedi nkomo se edro na wo hia ebe ma edro se ye kasa so na wo se no kasa ye no be kasa na ndie ahoto ayede aba wo ni pedua no ene wo fie me san so esi number no so biom 053 1156 556 053 1156 556 connection is so sapomodin pa wo hoyi e ma setena pa entimi do ntena ho e ma yare enje ni pedua no e mo so abra na Nadom Herbal Center ye di ndu papa se abedwama so ya da se papa pa Nadom Herbal Center abna na wote no enka no frenom be sisi a dogo ho na wone wo edi enkomo de do so akakra na ewi na fe asemidi ka to so mamboatema de ahose peno to so sika no beba so live kwasi ba pepepa 1000 Ghana obeginu kulam ashawata so star 281 hash option e 4 star 281 hash option 4 twanisisi na obedi twasisi ya make say abna upia kokotwa na obedi ne simple kra utwa 10 cedi na 50 Ghana wo so machine ya peke o number nipa na wo bedwam no mu ntwo omo Ibrahim Mahama no kind of omo sika na ta hodada nti mo ntwa na mo bedi star 281 hash star 281 hash option A4 twanisisi ne di ye koma mbotma ay krado